Assalamu alaikum hormatly dostlar. Bul jolky sabagybızda sizler menen liniyalar tuuraly süýleşýüz. Bugün geçenki sabaklarybızda arkanday figuralar tuuraly süýleşdik. Näki bol jakdan dörtburçluk, dik dörtburçluk, any parallelepiped takylsa bolat dedik. Andan keyin ellips dedik, andan keyin köp burçluk, даже egerde üýde sınap görgen bolsaňyzlar, bol jaktan jyldızlar, sложный jyldız, jana başga bol jaktan figuralar da kollanyp görgen boluşuňyzlar mümkin. Biz bulardan büt bardygyn öýrendik dep esepdep bu temalarga gaýtpaýly. Bugün bolsa sizler menen biraz liniya turaly süýleşeýlik. Liniya degen figurabız mineki mol jerdegi şu gruppada bolgan instrumentler liniya çiğ üçin kollanýar. Birinci bolup свободный liniya degenden başlaýly. F5 knopkasyny basganybızda özü gelişi mümkin. Bu arada nimeni de aytıp gideyim. Dört burçluk şey üçün sözsüz türde bunu basmayız. Bunun da özünün nimesi var. F6. Jolası elips üçün F7 knopkaların basığı menen. Naki misal üçün mol jerde durabız. F7'ni bastım. Bak elips aylandı. Durab. F6'ni bastım. Ben klaviaturam jakşı deydi. Bak dik burçluk aylandı. Misal üçün F5'ti bastık. Bak liniyaga. Bu liniyanın nimesi. Biz bularda öçürüp durayla hazırınca liniya turalı söylüşüyoruz. Bu свободный bir liniya çiği üçün koldanısı bolu turgan instrument. Gördüğünüz men hazır bir jolu basıp andan keyin koyuverip çiğdim. Anan uşunday bir liniya payda boldu. Albatta ki bunu redaktör etse bolat, özgörse bolat, bunu nima qilib chiqsa bo'ladi. Men hozir tushundirish uchun bo'lsa, bunday qilib ko'rsating. Birinchi knopkani basgandan keyin qolgan jerimizga olib ketishimiz mumkin. Ko'rib o'tasizlar, qanday figura jasasa bo'ladi ekan degan. Bunu menen eng ayagında liniya gana payda bo'ladi. Bu yerde figura payda bo'lmaydi. Bu figura deb atalmaydi. Liniya je bo'lsa Corel Raw'dın tili menen aytganda krivaya bilbeyim, iğri sızık payda bo'ladi. Bu iğri sızıktın da özüne jarışa uzunluğu jana biyiktigi var. Bu biyikliklerde özgörtüğü menen, misal üçün bunu 300 dep koysak, mineki uzunluğu özgördü. Bu 58 degende misal üçün 150 dep koysak, mineki oşul format, oşul lenimi de çoyup jasap koydu. Oşonda ile misal üçün biz hazır çoğun etkonumuzda bu jerden prosentlerin görsek bolat. Bu jakdagı x, y degenlerim ne desek, bu bardığında var bolçu. Bular bolsa barakçanın içindeki koordinatlarını bildiret. Misal üçün biz bunu 0 dep koysak, x boyunca 0 nimesine keletindeki mol ortadoğu çekit nimege geldi. Eng çetki gelip kaldı. Misal üçün y boyunca da 0 deyip turgan bolsak, bundaki gördüğünüz baraktın eng ayağındağı sol ıldıqı burçqa borborlu gelip kaldı. Oşoğa jarışıp bundan kança alısta turuş kerek ekendigini bul jerden nime menen dagı bersek bolot, sandar menen de bersek bolot. Albatta bul köp, men misal üçün köp koldanboyum bunu. Tak kettik. Dagım neler kılsa bolot bul jerden. Mındaki bunun çoğunluğun kişireginden büt bardığın bu jerdeki prosentlerden körsek bolot dedik. Eğer de 100% dep turup bunu da 100% desek, eng başında çeygen figurabızga kaytarsak bolot mındaki majörü turat. Oşunda ile bunun darajasını özgörsek bolot. Misal üçün 50 daraja desek, 50 darajaga burup koydu. Elbette bunu başka mol jerden daha bir jolu basıp mineki monday kılıp da bursak bolot. Mineki burganыбызda da körüp otasыңар darajanın bu jaktan özgörgünü. Daraja özgörgün sayın bu значение de özgörüp atat. Antkeni bunun biyiktigi menen uzunluğun qarap atat. Bu jerde darajany özgörtügenibizde gördüňüz. Hazır mineki misal üçün biyiktigi uzun bolup kaldı. Antkeni 107 daraja burulup durat. Tak. Bunu da misal üçün 0 ga aylandırıp koyuşuz mümkünce olması misal üçün 180 ga aylandırsak teskerisine 180 daraja burulup kalat da geçiresiňer. Matındaki bulacak karap kaldı. O şöyle işte zerkalni отражение dep koyuz. Zerkalni bul tarafga karatıp koyuz desek, neki misal üçün monday kılıp da kayra bulacak karatıp koysak bolat neki. То есть 180 derece buruğunun
Mesela uşul bir knopka menен деле жазсак болот. Бул кээ бир учурларда өтө керек боло турган жакшы инструмент. Муну кийин бир иш кылып атканда көрөбүз. Андан кийин бул болсо ошону эле üst tarafından vertikalni zerkalni отражение кылат. Бул көрүп атасыңар, мынакей мына жерде линия менен де көрсөтүп койгон. Ошентип иштесек болот. Ошондой эле немени абристин калыңдыгын өзгөртсөк болот. Мынакей мисалы үчүн 4 мм, 10 мм кылып койсок, мынакей көрүп атасыңарбы? Калың болуп калды. Так, биз азырынча 2,5 мм деп турайлы. Андан кийин мынакей бул жерден болсо, мисалы үчүн башталып атканда кандай башталсын? Мисалы үчүн айтайлык, биз бул жактан баштап чейген болчубуз да. Бул башталган жерине ок, стрелка белгиси коюлду. Бүткөн жерине да мисалы үчүн мондай неме коюп койсок, мынакей как будто ийри бир ок пайда болду. Бул болсо анын кандай уландысы кандай болот экендиги, ортосу кандай болот экендигин көрсөтөт. Мисалы үчүн штрих сызык кылышыбыз мүмкүн, же болбосо дагы ачыгыраак штрих сызык кылышыбыз мүмкүн. Мынакей ушул жерден көрүп, ошолорго жараша немени жазсак болот, линиябызды жазсак болот. Линиябызга ошондой эле түс бере алабыз. Түсү бул жерге биз абристин түсүн гана өзгөртө алабыз. Анткени мунун ичинде боело турган жери жок. Эгер сол тараптагы кнопканы баса турган болсок, палитрада эч нерсе өзгөрбөйт. Оң тараптагыны баса турган болсок, мынакей бул жерде түстүн өзгөргөнүн көрсөк болот. Карага өткөрдүк, кызылга өткөрүп көрөлүк. Мынакей. Бүт бардыгы булар уже абристин түсү болуп калат. Мондай кылып ичин дагы башы менен аягын бир линия менен туташтырсак болот. Мынакей бул инструменттин жардамы менен. Мынакей башы менен аягын туташтырдык. Ошондо ичиндеги немеси бир болду. Мисалы үчүн бул азыр керексиз бир фигура болуп калды да. Эгерде мындай бир башка бир фигура чие турган болсок, мынакей. Бул жерден бастым. Жана shift'ти басып алып туруп түз линия чийсек болот. Мынакей көрүп атасыңар, түз линияны мындай кылып чийбиз. Shift'ти басып турганыбыздын эсебине ар 15 градуста өзүнчө бир 15 градустук чийүүлөр чийе алабыз. 15, 30, мисалы үчүн 45, 60, 75, анан 90 градус. Мынакей мындай кылып. Мынакей 0 градуска бир чийүү чийилик, андан кийин дагы бирди алып туруп, кечиресиңер. Мынакей экинчи линияны чийдик. Эми эгерде бул криваяга, бул ийри сызыкка эгерде биз молду менен бере турган болсок, мынакей мындай кылып биринчи башталгыч чекити менен акыркы чекитин бири-бири менен туташтырып бир үч бурчтук пайда кылып койду. Бул жөнөкөй эле үч бурчтук болуп калды. Албетте муну чийип койсок да болот эле. Чийгенибизде да ошондой эле үч бурчтук пайда болот. Мунун ичин боесу боло турган бир фигура. Ошондой эле эгерде биз бир фигура чийгенден кийин эң аягында алып келип туруп туташтырып койсок, бул эки фигураны, эки башталгыч менен аягын, анын да ичин боесу боло турган бир фигура жазсак болот. Так, башка эмнени айтыш мүмкүн бул жерде? Албетте, мисалы үчүн жанагы ок жасай турган болсок, мынакей муну тандадык. Мисалы үчүн бир линия чийдик. Муну менен башталышын мондай кылып туруп бир неме менен баштайлы. Бүткөн жерим болсо, мисалы үчүн мондай кылып туруп бир жанагындай жаа ок сүрөтүн окшортконго аракет кылайлы. Мисалы үчүн, кайсыдыр бир баннерде же бир немеде мондай нерсе колдонуш мүмкүн. Ошого окшогон эгерде кандай бир узор же башка бир немеде колдонулуш керек болсо, бир логотиптин ичинде да колдонулушу мүмкүн бул. Ошондой кылып жазсак болот экендигин айткым келди. Жана ийри сызыкта жакшы көрүнбөйт эле да, мынакей азыр түз сызыкта дагы жакшыраак көрүнүп атат. Ошентип туруп жазсак болот. Бул жерде маани беришибиз керек болгон нерсе эмне?
Biz hazır mol liniyani qanday qilsaq da, misal üçün monday qilib düz ele liniya qilib qo'ydik deylik. Bunun razmerini özgörteylik. Misal üçün 140 emas 100 olsun. 100 milimetrelik, 10 santimetrelik bir liniya olsun. Buğa biz kuyruk koysak, ondan keyin uçuna janağı strelkаны koysak, dağı bunun razmeri negizinden sozuldu mu olacakka çeyin çoğuydu. Birok baribir bu jerdeki razmeri özgürgön jok. Antkeni bunun bu jasagan nersebizden denesi, skeleti deyin. Bir gana şu liniya. Yani liniyanın uzunluğu gana kelet bulacakka. Ha bu kalgan nerseler bolsa anın jönökeyle abrisi, anın sırtındağı onday kalıp bolgonduğu için bular azırınca bulacakka kelbeydi. Anı nemege keltiriş üçün, bu anın razmerini çıkarış üçün bolsa abristi obyektike aylandırışımız gerek болады. Abristi obyektike aylandırıştı keyin ürünüz bir o hazır misal üçün bu yerden körsetip koyarım. Преобразовать абрис в объект. Объекti abriske aylandırı, abristi obyektike aylandırı. Ctrl Shift Q'nu basıp durup bunu biz obyektike aylandırsak olur. Birok bu yerde hazır jana liniya bolbay kaldı. Bu zamonda görünüyor. Boyoğu şunday. Birok sırtı jok dep koydu. Misal üçün biz sırtında başka bir neme koyuşumuz mümkün. Misal üçün monday kılıp sırtında da koysak болады. Emi bunun sırtını alıp salıp görelim. 109 mm bolup kaldı. Biyiktigi da koşuldu. 9 mm bolup. Bu bir obyektike aylanıp kaldı. Uşunday kılıp liniyalar bilen işlesek болады. Bu yerde hazır biz jönökeyle свободный formаны gördük. Men kövrük Pero liniyası bilen işleyim. Pero'dan keni tüz sızıklar sızılat. Evet, misal üçün men keyin bu tüz sızıklarda elbette iğriga aylandırıp alıp işlegendi biz bu instrumentni öğrengende körsetem. Azırınça bolsa uşul жерден toktaylı. Suralaryňyzдар bolsa jogap bergenge daýarmyn. Salamatda kalыңızlar.